नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. भारत एआयच्या क्षेत्रात संवसारात महत्वाच्या आणि अग्रेसर भूमिकेत असा अशें मन की बात कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 131व्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन संवाद साधलो. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स परिशदेक भारता खातीर खूपच महत्वाची परिशद अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत उलयतना नमूद केलें. समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला. एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई. मैं 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं. समिट में इन 2 प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया. पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था. इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं. साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था. दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, आज की जनरेशन के अनुरूप ढाल रहे हैं. भारताचे प्राचीन ज्ञान, भाषा आणि दायजाकडेन जोडिल्ल्या पंडुलिपीक एआयच्या मजतीन विदेशी भाषांत भाषांतरीत केला आणि मन की बात कार्यावळींतल्यान हाच्या संरक्षणा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उलो मारलो. के दौरान डिस्प्ले के लिए सुश्रुत संहिता का चयन किया गया. पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं. सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया. अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है. भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नव्या हाय स्पीड युगाचो आरंभ केलो. ह्या उपक्रमाक लागून दिल्ली ते मेरठ आणि मेरठ ते दिल्ली हो प्रवास आनीक सोपो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 82 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडॉर राष्ट्राक समर्पित केलो. ह्या वेळार तांणी 12,930 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या वावराचे लेगीत उक्तावण केलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत तांणी जनसभेक संबोधीत लेगीत केलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 131व्या मन की बात कार्यावळीचो अणभव साखळीत घेतलो. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, थळावे नागरिक आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. तांणी ही कार्यावळ साखळेच्या रवींद्र भवनात आयकली आणि पळयली. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आयज गोंयांत दाखल जाल्यात. ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाला सद्गुरू फाउंडेशन आणि गोंय राज्य सरकाराच्या जोड पालवान आयोजित गोंय अध्यात्मिक महोत्सवात ते वांटेकार जातले. आयज सांजेर कळंगूटच्या दर्यादेगेर जावपी समुद्र महाआरती कार्यावळीत ते वांटेकार जातले. ह्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसात. विमानतळाचेर देवल्या उपरांत तांणी ह्या सुवाळ्याविशीं खबराकारांकडेन उलोवप केलें. कि जो आध्यात्मिक परिचय गोवा का रहा है उससे भी आज की पीढ़ी वाकिफ हो, आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसका संरक्षण कर सकें और जो सैलानी जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं
उसको हम आध्यात्मिक दर्शन भी करा सकें. सो इवन एज रिलीजियस टूरिज्म इस क्षेत्र का विकास करना ज़रूरी है. ऐसे में मुझे खुशी है कि स्पिरिचुअल फेस्टिवल स्वामी जी ने जिस तरीके से इसका नेतृत्व करते हुए गोवा को वो पहचान दिलाने का प्रयास किया. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी इसमें एक महत्वपूर्ण सहयोग योगदान देने का काम किया है. ऐसे में आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि स्पिरिचुअल फेस्टिवल का मैं खुद सनातनी हूँ. मैं इसमें पूरी तरीके से विश्वास रखता हूँ. मैं स्पिरिचुअल हूँ. मैं मानता हूँ कि अध्यात्म आपको संजो के रखता है, आपको आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता है. ऐसे में मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ गोवा जो स्पिरिचुअल फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे 19 से 24 तारीख तक मनाया जा रहा है. सरकार मराठीचेर अन्याय करचे ना. कोंकणी वांगडाच मराठी लेगीत गोंयांत समान दर्जो आसा तिका अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोवन ऑफ द इयर पुरस्काराचें वितरण करतना सांगलें. आदले केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्री येदुआर्द फालेरो हांकां जिणे गौरव पुरस्कार ह्या वेळार भेटयलो. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहांत काल गोवन ऑफ द इयर भोवमान भेटोवपाची कार्यावळ जाली तेन्ना ते उलयताले. बऱ्याचशा जणांक खाकी वर्दीची किंमतूय खबर ना आणि खाकी वर्दीच्या बद्दल असलेलो रिस्पेक्टय तितको ते दवरिनात म्हणून म्हटलें हांवें किंवा त्याच्या घरात असलेली त्याची प्रतिमा समाजात असलेली प्रतिमा आणि तो स्वतः त्या खाकी वर्दीचेर डाग लागचो न्ही म्हणून काम करीत असलेली प्रतिमा ही मराठीतल्यान तेणे आपल्या पुतात बापायक बरयल्लें पत्र हातूंतल्यान पुराय एक्सप्लेनेशन खाकी वर्दीच्या बद्दल तेणे दिलें. सदोदीत ह्या वर्दीक मागीर ते बॉर्डरीचेर आसुनी किंवा विदीन द स्टेट काम करता आसतनी 24 तास ना चवथ ना दिवाळी ना क्रिसमस खंयचोच सण मेळटलो हेची शाश्वती ना. ना घरातले फंक्शन मेळटली हाजी शाश्वती ना. बरेचशे फावटी खंयच्या टायमार केन्ना खंयसर आसतलो हें आपल्याकूच कळना. 24/7 365 डेज म्हणजे आमी म्हणटा ती ऑफ ही तांच्या कडेन केन्ना नासता. अशें खाकी वर्दीचें खूब बरें वर्णन ताणें खूब बऱ्या पद्दतीन केलें आणि ताची जपणूकाय करपा खातीर आमी बी सगळ्या जाणांनी त्याच पद्दतीन तें काम करता. हांव तुमच्या सगळ्यांचें खरोखरूच मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात स्वाभिमान पुलीस पुरस्कार भेटवण सुवाळो लेगीत जालो. ह्या वेळार पुलीस कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या उत्कृष्ट सेवेचो आणि शौर्याचो भोवमान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालो. खाकी म्हळ्यार जापसालदारकी, लोकांचो विश्वास आणि धैर्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यात उलयतना सांगलें. तांणी भोवमान मेळिल्ल्या सगळ्या पुलिसांक ह्या वेळार परबी भेटयली. आपण गोव्यामध्ये बघतोय की मराठी भाषा आणि वाचन संस्कृती ही समृद्ध आहे. गोव्यामध्ये आजही मराठी सिटी वाचक हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि तोही आजही मराठी शाळांमध्ये असेल किंवा मराठी शिक्षक असेल खूप चांगल्या पद्धतीने मराठीचं वाचन हे आजही होते आणि मराठी ही कोकणीच्या बरोबर हे गोव्यामध्ये तिची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण तिला समृद्ध करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी करत आहोत या पुढेही त्या अजूनही चांगल्या पद्धतीने केल्या जातील. पेडणे म्हालातल्या तोरशे गावात बांदिल्ल्या सामाजिक सभागृहाचे उक्तावण केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सामाजिक कार्याक बळगे दिवपी साधन सुविधा उबारप गरजेचे आसा, जातूंतल्यान संस्कृतीक कार्यावळी आनी लोकांची मुळाकडेन जोडणी शक्य आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.